nyuma ya mubango joro mbere kwethira twiruguru egoro ni rais wa nthiguru Uhuru Kenyatta jo kwethira antu bakewa na mbenzeru gutigana na ibande amona kandi iria nyingi ni jombeta kwethira jo kiambiria ntuko ya narua ruterene North and then a stage enene ya ngari DCC Isaac Masinda uranwe urungamirite ruterero North nombeta kwethira kinya wengo agikinya na kwethira kewa na mbezi araugite antu bonde bobithire bagichumiria na kwethira bakewa na mbezi kenda yumba kwethira gitetheire kinya ruterene rorwangirwo thirikari kumreke gintu ya kurigarania urite inyo oekira kiara gikaona ni nya na ara umite ona kibande gakuwe kari na kuona joka memorele ga tuteria nundu keba nya driving license na tugutwa driving license manto ya maingi okurwa wicokaia na ngugitoka ina munoga kupongeza thirikari ngugiu tuendelee mtu na kamata kandi kama mtu tindo kamata kandi mirongo mupone kamatete au kuria kinge bomba kuria thirikari ngugi ni thongi ende antu baba te araiyari kila iko jaja na ndito sira unde twa kila tu intajabandi ene kana na 666 untere tu achio kila genda tu namba yako ya kibande na kwa kali ya driving license kwa kanene na chef number na gento kia muhimu iko watu nduma namba ikienda tomba kuthulwa ngugigite kana gintu kimwe na ndito cokeria thirikari nkatho no tuba kureto ntu jabubu akwena mwananchi ibwega Masinde ni Deputy County Commissioner hapa Mendi North. Leo niko na furaha kuwa hapa katika hii main stage ya matatu. Niko hapa kwa sababu ya launch mpango wa serikali wa National Integrated Management System Information Registration. Tumeanza kirasmi hiyo kazi leo.